Kedam dang pre ni phai koi ra troxier ni sukhanjana long taxation asai kamahin pen akulat dina long trading license duma we mapu kilang charida masai ke claim bo mahut kula da hem photum che komsi tax asai kamalong ke claim asai photuma phan areng hu pasodun lo bangso puthak KSMI phu thangsing timung Secretary George Timung lapen AJYCP KADCMI phu Jitu Phukon Chelangsi AJYCP asai hemalong kedam tang pre ni phai hiniar ni pherangkia mai padopot Pherangkia mai long Jesemet Sukhanjana long Texas ai kamasai photo methang asai ka cheklem bawa porhut Bijoy Singh Arun Kumar Shah lapen Baliram Prasad atuk bangge thamatum karbo pena jok Sukhanjana long ka heng no mongwe nang Punjab lopusi AJYCP KADCMI phu Jitu Phukon pen ningje pon পত্ৰ তদন্ত কৰিবলৈ আহিছিলে এটা বিষয়া দল এই বিষয়া দলটোৰ আহাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ যি কাউন্সিলৰ যি অৰ্ডাৰ লৈ পেলাই তেওঁলোকে ইয়াত নিজৰ ডিউটি পালন কৰিবলৈ আহিছিলে সেই ডিউটি পালন কৰাৰ সময়তে সুখাঞ্জনৰ যি এতিয়া অলপ আগতে সন্মানীয় সভাপতি মহোদয় যিখিনি কথা কৈছে যে বিজয় সিং অৰুণ কুমাৰ ঝা আৰু বালিৰাম প্ৰসাদ এই তিন কালপিতে সুখাঞ্জনৰ পৰিৱেশটো এটা বিনষ্ট কৰি পেলাই বুকাজনৰে এজন সকলোৰে চিনাকি মহেন তকবি বোলা এজন যুৱকক বেয়া ধৰণে প্ৰহাৰ কৰিছে কাৰণ সেই যুৱকজন বুকাজনতে বাসিন্দা কাৰণ তেখেতকটো চিনি পায় তেখেতক এই তিনিজনে মিলি পেলাই মাৰিছে আৰু তাতো অন্যান্য মানুহৰ যুৱক asi adai ke do bangga thamatuma phan law and order atum non sodak akosi nepserak si hemkang sam bengponangji athe bangso kachar bo pena jok khai hijan kachar bo jia pha nangle rokta thek asi prabjin pen adai ke do atuma phan nepnang poputa ninje ponthu প্ৰশাসনে অতি শীঘ্ৰে বিজয় সিং অৰুণ কুমাৰ ঝা আৰু বালিৰাম প্ৰসাদক এৰেষ্ট কৰি পেলাই জেল হাজতলৈ পঠিয়াবলৈ আমি আজি কেউটা সংগঠন আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু অনাগত দিনত যদি এনেকৰি যদি কিবা এটা সমস্যা সৃষ্টি হোৱাৰ লগে লগে যে মাৰপিট কৰা এই মাৰপিটৰ পৰা তেখেতলোকে যে এটা কমিউনেল ক্ৰিয়েট কৰিব বা কমিউনেলৰ এটা সংঘাত সৃষ্টি কৰিব এইটো কিন্তু আমি কৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে প্ৰশাসনৰ সময় থাকোঁতে যথেষ্টপূৰ্ণ উচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি পেলাই শাস্তি দিবৰ বাবে আমি Karbi Anglong Autonomous Council pen kacha toy sela sai photuma phansi angtan pen kewang amune da tumsi nangke theng nangke chok aputha KSA pen ningduk chepaklang lake sai photuma phanle ke theng ki chok kali lake Karbi Anglong Autonomous Council phansi ke theng kheng loputa KSA mai phu thangsing timung pen ningje pon kithe tum mate Bijoy Singh Arun Kumar Jha lapen Baliram Prasad tum munit bang suri si pangrum si hala bangso trading license tax department ki bang officer tum han kither ki hap lapen areng ki paso laki isi chitherak me laki pini hala bangso bang thek thek the adimonom manghume me la bangso ghotna ke doke ningta kang me Karbi Anglong Autonomous Council pen chotoi set officer tum han mane hong men ki bang Bijoy Singh tho Arun Kumar Jha tho Baliram Prasad tho latum si tuman ireng ke paso ke chitherak me lake hala taxation department officer tumala reng paso kali lage Karbi Anglong Autonomous Council masih kilang rem Karbi Anglong Autonomous Council se kang thok kilang rem lage chitherak nangji nile ke chitherak pe an nile ke pinike ate komane jongjung pen la bangso trading license selam nangji pohodak along akulat kitam kali lage Karbi Anglong Autonomous Council taxation department hukumate selang itum mithang saya se claim tangte mithang saya ka se claim long la bangge thom tung bang suri se muni pangrum si hala bangso taxation officer tumla areng paso ke piloi tum lang ding puma asi ning kang me Karbi Anglong Autonomous Council long kachari tum jakong thepi kusi arjulo sitanili thekdam long lelang jongsi Karbi Anglong Autonomous Council jakong thedung pulote Bijoy Singh Aron Repen sai ke claim do anta patong pidak no lapen hardware kulat sitame trading license abe pin pensi ingpulo jongsi Karbi Anglong Autonomous Council atum pridam hai pulote ni Karbi Anglong Autonomous Council atuma phan chordom ji pusi thangsing dimung pen ninje ponthu bangso sai langno longka cherabdon ke do bangphu bangke thoma phan nep ingnang ponlo Bokajan SDPO John Das APS ke than pon atengke kachingnang check bangke thoma tum lake Sukhanjana Sor Karlitang Edvari Shah Sopo Rajkumar Rai Artaninkan Homke Brasilket Jhagru Shah Artaninkan Hoke Bratrok lapen Sarhajan Amekar Ajay Tripathi Asopo Raju Kumar Tripathi Artaninkan Homke Bratroksi pusi pangthe
Halapu Taxation Deputy Secretary Sona Singh Terangpen Kaningje Pon Abangke Lapuso nilituma Phanang ke Thera Bangke nilitum Phirere La so saya bangke pena pena mata claim pon thuji la pen adai ke do tum nitum nevekji puta ningje pon tu kahi no tumasing nitum kahi no dak fansi puta la so that next time la so repeat no la si nitum continue ji la so drive bangke la so revenue drive nitum la so information ki public fan awareness man nitum continue ji nitum will not stop nitum will continue la so bangke penap to ji penap dikal de kai nitum doji la bangke la so nang pa phere du nang pa ne demoralize la so gunda nitum phere nitum phere la bangke la si nitum la so kam bang continue ji nitum officer to manta penap tan samay penap dik samay kai te nitum continue ji son thaksi bogajan chotakali khotkoti chokali all west kar memang ten damji la si nitum mang ki si awareness pi damji te ano tin business men atum an si tame nang tum claim non chodami thak me do me si tamen trading license ki nang tum en nang ji tum awareness nitum pg ano tin hang sangi lake nili tuma sai phu phanle ke thengi chok chot kali lake Karbiang Autonomous Council of Hansi ke lang plot ang theklo la sinili tum kaching ki pahem so mate compromise ave la pen la tuma phan trading license ta ing than pon et poputa Deputy Secretary Sona Singh Terang asang hopen ningje pon thu etum jungjung ale nangi choklo konsa Karbiang Autonomous Council fan lang plot sila tum la son behave lo kasi labane tum compromise de lo etum non hajong etum FIR te kier lo etum SDPO OC tum ching YC etum da Karbiang Autonomous Council Principal Secretary direction ang kisi nitum dak itum officer tum andan itum nesun itum nang sunlo itum deputy secretary tum dak bangsi itum chingbai sini tum la ke chokchi abang thu ano tin bangke itum chokchi buamde sake chokchi vega bang thu nep nangji ingnang jingji so that next time this kind of incident should not happen pasal itum son chingbai lo rasila sorting pen arrest lo lasin itum FIR ta itum keji lo lasi nitum ka chuningri bangke lo behan lo itum ke peaceful si son thaksi dokmulka parkwa langhin parkwa sob nambam lo majo dagang kopsik saklo kasi tum peaceful environment nang staff dun lo na peaceful environment nang pahino dun dak lo itum ke claim kidam da nang pa demoralize dun lo ini bhana gunda dam hanta asal hai gundami ya dukani tum ke nitum Karbiang Autonomous Council otum honorable CM sarafane to information people itum ching waidam po latum license ke itum inghan lapo latum ke license lo trading license itum hada ka rules do like gundami iklam tuman itu mah officer pasal misbehave puluh kosong sih itu tumlah kipila. Boga Janpen Ananterang Karbiang Long Life